Mate jamba bella niam dan kon ne la chal ke father, elder. Come new kon korodan. And work a guard con. A work a man con. We need to contact a jurisdiction. A contact a jurisdiction ka guard con korodan. Lot na rodan. Chanaro come respect. Los naro. Ko womu wo pak be wo felus. Luda mo bi a jabe peno. Again jealousy. Again jealousy kana wo bazi tiga diluai. Chet ka dida pa kana dola la chwal ka jungle boy. Adada wo take a jantade. Take chit chungwa di alde chu jekel. Be yik te kel me be jogan wale. Be kel selurun. Ka jin ba mi chimu gwa nen ka damor. You insist that I will be take jealousy ka ja. Ka worun chimu gwa hie be jogera mo. Ngai ni ja gwa wo mi take jealousy ka mu gwa ma takaran. Well, a man jinbo tell me be you take jealousy for life. Agande akon take a jurisdiction come ne kon. Los na rodan as the father, los na rodan as the elder, come ne kon. Kanyen kon di alta let konke, including faith bongul di alta continue. Los na rodan. Quiz take your agenda. The mission is tell man angel keji. And ku rodo lip me writing ka social media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, malai chal ka clubhouse di ala pai bentone. Me chu do le be jen wo ti ka mat me be deliver ka society. Here le be ko wo be na wo ko dreide ka jealousy ko wo chu me gwa ne she charge len. No. Tana ko respect kenyen kon. Me le kon ga ka social media di ala ti wo gor kon be society no ra ba gwa. Gur kon wo be society no ra ba gwa. Banatin jokte lat ko rodien banatin sata ke wo ber a century 2 century ko wo taram right sugar right chinaitin content to boom to sugar right community ko wo kwa ka dizon jealousy a janna society dan kon wori mulun wo mi chimu gwanen ka shubron perceive that wo na ku lara wo congratulation trust me be mu gwa jigurun ba ka be je wala congratulation a wo be naro award we won a jan ku lat la wo ran mi la da dur ka shiabo award chilat ta weke makuyela la ko ja ko western wala chuchup a police dig wildlife fire gargidie ngu kan tindialo kon ranger park ranger mi chi mu gwalat la ya award akume dun beladu biyo beladu bokula wamya lakin jin pointu mela go jini ja magwalat ke brono magwalat ke garkodo magwalat ke nyayolo magwalat ke ngadomo ijege gwani mendong de yikule joga la jin. Oh yes, your ass is not going nowhere. Tell a word what we want a bed bedong nika chan bedong nika light bedong nika chan bedong nika light gat shagwar nya shagwar gadda nyada bedong ka light ko wo me che yo ko me che ye ko be palpin tega jen taden pello loido pin shudier me kene dwarjak shudier me kene dwarjak pello loido pin jungle boy awa win mona me tika diloi shago akaji according to the deed doloma my mate dan wala we direct to kon goro kon father kon elder ko community awo lost the rodan kwana take jurisdiction ko our incision location to konti lodnaro lodna men lodna guard kon she guard kon mi kon go lodbo abiro ayoro ka social media we got me dum tit we jo ko bo balel no more ba ja ko tella kan ko lenga ja gwa do mo wona ya disrespect ama pian bo bia ne disrespect comme on a disrespect ro da bo then tella rambe ne leng mu wa pak cha gwa na cha ba kama shan gwa nga kya bitup alawo nyop kon ne ka che ka ngambe. I'm not going nowhere and you are as going nowhere ti ka ken go ba la ka thong na ka jan gwa ron wang ni no he ma te jan wale we direct to all elder father and all that I will cannot respect kan yen kon dial telat kon ka